Svako od nas s vremena na vreme vadi krv zbog analize krvne slike. Bilo zbog nekog zdravstvenog problema ili prosto da proverimo da li je sve u redu. Na izveštaju koji dobijemo uvek pišu i normalne vrednosti za svaki parametar. A kada je neka od stavki snižena ili povišena, počinje briga jer mnogi ne znaju šta zapravo parametri krvne slike govore. Zato ćemo danas naučiti kako da razumemo te informacije iz laboratorije, a sve će nam objasniti naša gošća Dragana Milić, medicinski biohemičar. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našla. Dragana, da krenemo što kažu od početka. Ujutru na prazan stomak iz vene krv, to bi trebalo da daje najvernije rezultate. Odlično. Koje još ponašanja, recimo, mogu da poremete rezultate krvne slike? U smislu, da li, recimo, nešto ako radimo pre vađenja krvi može da napravi one nerealne vrednosti? Naravno da može. Znači, fizička aktivnost pre svega se mora izbjegavati pre vađenja krvne slike, pogotovo ako govorimo, opet kažem, o nekom opštem zdravstvenom stanju. A šta može da promeni? Koji parametar? Fizičku aktivnost može da promeni i leukocite, može da promeni i eritrocite, znači sve može da dovede do povećanja njihovog broja. Što znači govorimo o nekom lažnom, prividnom stanju. Takođe, ja bih istakla kad govorimo pre svega o leukocitima, da imamo jedan poseban problem kod male pedijatrijske populacije dečice. Kad vade krv, uglavnom su u panici, bez obzira koliko se vi trudili njih da smirite. A zašto je to problem? Pa prevashodno, recimo, oni mogu da dovedu do povećanja broja leukocita. Plakanje? Da, intenzivan plač može čak da dovede nekada i do 45%, što je izuzetno visoko. To je vrlo velika vrednost. Da, ono što je jako interesantno jeste znači da mi stalno potenciramo na tome da treba da se izbegava i pušenje, pre svega zbog hemoglobina, jer može dovesti do lažno povišenih vrednosti zbog stvaranja karboksihemoglobina. Što znači, ako neposredno pre vađenja krvi neko puši, to će dovesti do skoka hemoglobina. Tako. A koliko pre vađenja krvi ne bi trebalo pušiti? U principu neke preporuke su da to bude 30 minuta. To se odnosi znači na samo to pušenje definitivno i taj stres mora da se uvek dođete u laboratoriju, opustite, smirite pa tek onda znači da vadite krv. Predlažem da počnemo da analiziramo krvnu sliku, u stvari da nam objasnite šta koji parametar znači i kako da ga tumačimo kada to dobijemo, da nas prosto ne bi plašilo dok ne stignemo do lekara. Pa evo šta kaže krvna slika, da pogledamo. Prvi su eritrociti i obično na tim rezultatima, ako ne piše eritrociti, piše ovo RBC što piše u zagradi. To su red blood cell, da. I različite su vrednosti za muškarce i za žene. Eritrociti predstavljaju šta? To su crvena krvna zrnca, ali šta znači u kontekstu zdravlja? Eritrociti su nam glavne, da kažem, visoko specijalizovane ćelije koje nam nose u sebi hemoglobin, a on je značajan za prenošenje kiseonika do tkiva, tako da u tom smislu imaju veliku funkciju i značaj. Tako da ako su eritrociti smanjeni, to je znak da je možda anemija. Prisutna anemija, tako je, a ukoliko je, i to je mnogo, da kažem, prisutnije, češće je, ali ukoliko se konstantno znači pojavljuje visoka vrednost eritrocita, u svakom slučaju mi uvek posavetujemo da se obrate pacijenti hematologu, tako je, da se proveri razlog samo. Dakle, eritrociti su za muškarce normalni u opsegu od 4,50 do 6,50, za žene od 3,80 do 5,60. Dakle, muškarci bi trebali da imaju malo bolje eritrocite nego žene. Sledeći parametar su leukociti. Dakle, šta znači kad su smanjeni, a šta znači kad su povišeni? Uglavnom, znači, leukociti koji su smanjeni ili kako ih zovemo leukopenija, govore znači o prisutnim virusnim infekcijama. Suprotno tome, kada su nam povećani, znači leukocitoza, onda govorimo pre svega o bakterijskim infekcijama. Mada, u svakom slučaju, samo ukupan broj leukocita ne može da se posmatra sam za sebe, a to ćemo vidjeti i kasnije. To je ta čuvena leukocitarna formula. Dakle, za leukocite su referentne vrednosti za muškarce od 4,0 do 10,7, za žene od 4,0 do 10,6. Prilično su slični. Sledeći parametar su trombociti. Na što ukazuju trombociti? Trombociti
ili krvne pločice, kako ih mi zovemo, su ćelije koje nama pomažu za zgrušavanje krvi. Što znači, kada se mi povredimo, oni se skupljaju na to mesto povrede i prosto stvaraju jedan čep da ne dođe do krvara. Da ne iskrvarimo. Tako je. Stoga njihova vrednost numerička je izuzetno bitna da nam se kreće u ovom rasponu, jer nije dobro ni kada je niska. Šta to znači? Ako je niska, mi možemo da iskrvarimo, a s druge strane nije dobro ni da je visoka. Zašto? Jer može da... mogu da nam se stvaraju koagulumi u organizmu i onda mogu da nam nastanu mnogi, znači, infarkti ili šlogi i slično. Referentne vrednosti su iste i za muškarce i za žene od 150 do 400. Sledeći je čuveni hemoglobin, u zagradi piše HGB, odnosno HGB, ali zašto je hemoglobin važan? On je baš taj koji nosi, kao što sam rekla na početku, kiseonik do tkiva i zbog toga i jeste važan. Znači, sami eritrociti koje smo spominjali na početku mogu nekada da nam daju, znači, lažne slike i zbog toga se nikada ne posmatraju kao pojedinačni. Šta to znači? Recimo, u slučaju nekih dehidratacija može da se desi da nam, znači, kao posledica toga bude povećan broj eritrocita. Prosto niste pili dovoljno vode ili povraćali. Stvara se ta hemokoncentracija, kako mi nazivamo, i može da vam dovodi do lažne slike. Zbog toga morate obavezno da pratite i ovaj sledeći parametar koji ste rekli, hemoglobin, ali ne samo hemoglobin, već i ostale parametre koji se uključuju, znači hematokrit pre svega i naravno eritrocitne indekse. Znači, dijagnoza anemije se ne postavlja na osnovu broja eritrocita, jer je tako i definicija ne glasi. Ne glasi, da. Da, vezuje se isključivo za koncentraciju, količinu hemoglobina ili hematokrita, koje se, znači, ispod tih donjih referentnih opsega. Tako da zbog toga je ovaj parametar izuzetno važan. I evo šta kažu referentne vrednosti za hemoglobin za muškarce su od 130 do 170, za žene od 119 do 155. Sledeći parametar je hematokrit, piše HCT ili HCT. Jesam li ja dobro razumela da ako je hematokrit snižen bilo kod muškaraca i kod žena, to je takođe parametar kada je snižen da ukazuje na stanje anemije. Dakle, ako je ispod donje granice. Pa evo, hematokrit za muškarca od 40 do 54, a za žene 35 do 47. Šta znači MCV, koji je isti i za muškarca i za žene? Znači, definicija, to je srednja zapremina eritrocita. Koliki nam je eritrocit? Znači, može biti ovolitski, sad je onako ilustrativno i ovoliki, je li tako? Različite veličine može biti, označavaju te anemije. Evo ga sličan parametar, zove se MCH, šta on predstavlja? On je srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu. Najpre će se krenuti od MCV-a i naravno veliki znači ima i taj MCHC, za razliku od MCH koji stoji, da kažem, ima značaja, naravno. Ali ponovno u kontekstu anemija, je li tako? Sve govorimo u kontekstu anemije. Ovde, kad govorimo o eritrocitnim indeksima, sve ide u tom pravcu. Pa da, znate kako sam ja shvatila? Da su jedino leukociti i trombociti nešto što ne govori o anemiji. Nema veze, tako je. Sve ovo ostalo u krvnoj slici je isključivo u vezi sa anemijom, je li tako? Tako je. Potpuno su iste vrednosti i za muškarci i za žene, 27 do 32. I poslednji MCHC, samo jedno slovo više ima od ovog prethodnog. Za razliku od MCH koji predstavlja srednji sadržaj, ovo je srednja koncentracija hemoglobina i on sad ima značaj u odnosu na taj hemoglobin, da li je on nizak ili je normalan, jer opet može da bude nizak normalan, povećan nema nikakvog značaja definitivno. Znači, u tom slučaju ne. Znači, govorimo o tim nekim, kako mi zovemo, hipohromnim, odnosno normohromnim anemijama. Ako je ispod... Opet anemije. Opet anemija. Opet ispod 320, da. Opet to ukazuje na neku vrstu anemije. Tako je. Odlično. Znači, iste su vrednosti kod muškaraca i žena od 320 do 360. Šta znači RDV? Zbog čega je on važan? On govori samo i toj veličini isto eritrocita. Zašto je bitan? Bitan je kad se krene u samu tu dijagnostiku anemija. Rekli smo da broj eritrocita sam po sebi ne znači ništa. Tako da moramo da pre svega odredimo, znači, ova dva RDV i pored RDV-a već smo spominjali ga MCV i na osnovu ova dva parametra MCV i RDV-a, tako je, da li je nešto
kombinacija ide povećano, sniženo, normalno, kliničari mogu da zaključe o kakvom tipu anemija je reč. Recimo, anemije hroničnih bolesti ili anemije nedostatka vožđa ili može anemija zbog nedostatka folne kiseline, vitamina B12. Tako da svaki od tih anemija daje drugačiju sliku što se tiče RDV i MCV. I prelazimo sada na tu takozvanu leukocitarnu formulu. Volela bih da počnemo da analiziramo jedan po jedan ovaj parametar i prvi su limfociti. Na šta limfociti ukazuju ako su sniženi i ako su povišeni? Znači, limfociti, pre svega, znači kad su sniženi, nemaju neki veliki dijagnostički značaj. Međutim, kada su nam povećani, limfocitoze imaju značaja jer ukazuju na mogućnu virusnu infekciju. Sledeći su monociti. Takođe su slične vrednosti za muškarce i za žene. Doduše za muškarce od 2 do 12, za žene od 0 do 12. Šta predstavljaju monociti? Monociti su isto ćelije koje vezujemo takođe za virusne infekcije. Kada su povišeni? Povišeni, to su uglavnom znači virusne infekcije, odnosno eto najčešće bi to pratili mononukleoze. Dijagnostičku vrednost sami sniženi opet nemaju. Znači gledamo limfocite i monocite, ako su skočili, to znači da je to verovatno virusna infekcija. Sledeći su neutrofili, isti su parametri od 50 do 70 za muškarce i žene. Na šta oni ukazuju? Da, oni nekad nekad vam piše i GRA. Aha, granulociti. Da, jer to je isto. A govore uglavnom o bakterijskim infekcijama. Znači, kada su povećani, govorimo o bakterijskim infekcijama. Opet, niske vrednosti u ovom slučaju nemaju dijagnostički znak. Dakle, ako su neutrofili, odnosno granulociti, kako se još i nazivaju, povišeni, to je u pitanju bakterijska infekcija. Sad su tu još dva parametra koje ovako zvuče egzotično. Prvi, eozinofili. Šta oni predstavljaju? Eozinofile najčešće posmatramo kod alergijskih reakcija ili recimo parazitarnih isto infekcija i tu imaju značaja, ali mislim da najpre nekako u ovom... To su nekad stomačni virusi, kad kažemo imali smo dijareju, povraćali? Da, to su ti parazitarne te infekcije, tako je. Ali kažem, najveći značaj imaju pre svega znači za praćenje alergijskih stanja. Poslednji parametar su bazofili i oni su takođe isti za muškarce i za žene od 0 do 1. O čemu govore oni? Pa s obzirom vidite i sami da je njihov procenat izuzetno mali, da dijagnostička vrednost im je praktično isto mala. Tako da generalno same te bazofilije isto mogu da nam prate te alergijska stanja. Što znači ako su bazofili malo povišeni, to znači da je možda alergijska reakcija prisutna, pa dalje ispitivati. Tako. Jeste. Mnogo vam hvala na svim informacijama. Bilo je vrlo korisno i vidimo se ponovo da nam objasnite neke nove parametre krvne slike. Hvala vama, vrlo rado. A nama sledi priča o jetri. Jetra. Jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu. Ona je filter bez koga se ne može živeti. A koliko je važna, najbolje opisuje činjenica da obavlja više od 500 funkcija. Kažu da stanje jetre oslikava i stanje celog organizma. A da li je zaista tako? I sve važno u vezi sa jetrom saznaćemo od naše drage gošće. Vi pitate hepatologa. Dobrodošlicu želim profesorki Radmili Ješić-Vukićević, načelnici Odeljenja za hepatologiju Kliničkog centra Srbije, profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesorka, dobro nam došli. Čast nam je što ste nam gošća. Građani su vas pitali šta ih zanima, pitali su vas i neki poznati ljudi, pa predlažem da počnemo pitanjima, da čujemo šta je prvo i kakav je vaš odgovor. Kako se leči masna jetra? Ima li nekih prirodnih preparata i saveta ili šta da se radi? Moram da kažem da je ta masna jetra u stvari bolest koja se, odnosno dijagnoza koju mi sve češće postavljamo u našim ordinacijama. Mi masnu jetru nalazimo čak i kod mladih, kod tinejdžera, pa i kod dece.
a nešto češće normalno posle 40. 50. godina. Moralo bi da bude bar 20 do 30% masti u toj celokupnoj jetri da bi mi mogli baš i ultrazvukom da to detektujemo, ali zato koristimo i druge posled metode, odnosno dijagnostičke procedure. U toj fazi, kad neko ima masnu jetru, on ne mora da ima nikakve simptome. On je praktično i funkcija jetre je očuvana i nemaju nikakve tegobe, ali je bitno da se već tada preduzmu neke mere, da kažemo, lečenja. Ako je pitanju alkohol, da prestaju sa konzumiranjem alkohola. Ako je poremećaj u gojaznosti, znači svakako da promene stil života i način ishrane, da smanjuju težinu. Ako je poremećaj metabolizma masti ili ugljenih hidrata, taj poremećaj se također znači mora otkriti. Ako je u pitanju unošenja nekih lekova koji poremete funkciju, odnosno daju tu masnu jetru, normalno da treba ukloniti i te lekove. Znači, suštinski lečenje se svodi na te otklanjanje uzroka koji su doveli do masne jetre. I ono što je mnogo, mnogo važno, to je da se te kalorije koje se unesu da se i troše. Znači moramo povećati fizičku aktivnost. Tu dolaze još neki, recimo, suplementi koje vole pacijenti i dajemo i mi do duše to nemamo veliki izbor lekova, pa onda dajemo te suplemente koji eto malo pomažu toj regeneraciji jetre i dajemo takozvane antioksidanse, recimo vitamin E i C. To su jedina 2 vitamina koji pomažu jetri da se u toj početnoj fazi kad konstatujemo da je masna, da se očisti. To bi bilo otprilike tako lečenje masne jetre koje mi danas imamo.